Pobjednički izbor je Feri. Ovo ste možda mnogi već vidjeli, a ja nekad s malo i krinđa kad sjedim s Rajom, a ona iskoči. Ovo je moja prva reklama i da vas brzinski provedem kroz proces snimanja. Reklama je snimana u Bukureštu, Rumuniji i prvi dan je prošao utvrđivanjem toga da mi je ovo kultno zeleno odijelo premalo. Ali našli smo drugo, da sutradan mogu na set, dobio sam ovu prikolicu kod Jim Carrey, ali vam nisam snimio unutra jer nisam ni ušao u nju. Ja sam volio sjediti ovdje, ovdje i ovdje. Prije svake scene vam asistent režisera da upute, a glavni režiser je sedmicu prije mene režirao Tysona. Šminkaju vas između svake scene i ovaj ventilatorčić mi je bio najbolji prijatelj. I koji je bio najveći problem tokom snimanja? Ja, jer sam ja džindas od 2 metra, a dvije kuharce su istovremeno snimale reklamu za srpsko i bugarsko tržište, tako da su radi mene prije svake scene svu ovu skalameriju i ove ljude pomjerali unazad, da se i za mene adaptira scena. Ali nije ništa bilo mrsko jer je ekipa na snimanju bila top. I ovaj brat glumac kad je čuo dakle sam, je sam pričao kako je sjedio s Bregovćem. U svakom slučaju od srca Feriju hvala na ovoj prilici.